Yo, it's your boy David Somba. Hari ikaze mwese bakunzi ba Tech TV, ngarutse nje kubasobanurira bimwe mu bibazo abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ese abaperezida bo muri Afurika bakomeye ku rwego rungana gute? Ese bafite amafaranga angana gute? Ese ni abaperezida bakize kurusha abandi? Ese perezida wacu Paul Kagame afite amafaranga angana gute? Aza ku mwanya wa kangahe mu baperezida bakomeye muri Afurika? So nyuma y'ibyo bibazo byose Tech TV yakoze icyegeranyo, yakoze ubushakashatsi mu buryo bwizewe ndetse no ku mbuga zizewe, tugakora urutonde rw'abaperezida 10 ba mbere bakomeye muri Afurika. So mbahaye ikaze, niba utarakora subscribe yikora aka kanya, unalikinge maze ukomeze kwibonera amakuru agezweho kandi yizewe. So tudatinze dutangira ku mwanya wa 10, turagenda tuvuga mpaka ku wa gatanu, tugere no ku wa mbere, sibyo? Twigendere. Ku mwanya wa 10 turahasanga Perezida Isalis Afwerki, perezida wo muri Eritrea, uhagaze akayabo ka miliyoni 120 z'amadolari. Naho ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga Abdel Fattah el-Sisi, perezida wo muri Egypt, uhagaze miliyoni 203 z'amadolari. Naho ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga Perezida Paul Biya, ntabwo ari Paul Kagame, ni Paul Biya. Uyu ni perezida wo muri Cameroon, ahagaze miliyoni 212 z'amadolari. Naho ubundi turaza kuza ku mwanya wa 7 aho turi buhasange Malamela Ramaphosa, perezida wa South Sudan, uhagaze miliyoni 435 za miliyoni z'amadolari. Naho ku mwanya wa 6 mwese mushaka kumenya, uyu mwanya wa 6 niho perezida wacu Paul Kagame utegeka u Rwanda ari ku mwanya wa 6, ahagaze afite akayabo ka miliyoni 460 z'amadolari. Aya ni amabiliyoni menshi tuyashyize mu mafaranga y'amanyarwanda, ndetse aza no ku mwanya wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda cyose, niho umuntu ufite amafaranga menshi cyane, birumvikana. So ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga King Mswati. Uyu King Mswati rero, King Mswati wa 3 ategeka igihugu cya Swaziland. Uyu nguyu akaba ahagaze miliyoni 510 z'amadolari, akaba aza ku mwanya wa 5 mu baperezida bakomeye cyane muri Afurika. So tugiye ku mwanya wa 4, uyu nguyu bamwita Uhuru Kenyatta, akaba ari gutegeka igihugu cya Kenya, akaba ahagaze miliyoni 540 z'amadolari y'Amerika. Twihuse tujya ku mwanya wa 3, aho turi burebe Perezida Obang Nguwa Mbogi, akaba ategeka Guinea, akaba ahagaze miliyoni 710 z'amadolari. Naho turaza kujya ku mwanya wa 2, aho turi busange Olusegun Odimba, perezida wa Gabon, uhagaze biliyoni na miliyoni 900 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane, niyo waba uri mu bihugu byo ku isi yose baba bagufata nk'umuntu ukize cyane. Naho ubundi dufite amatsiko menshi cyane yo kumenya umuntu ukize wa mbere, perezida ukomeye cyane muri Afurika hose, uza ku mwanya wa mbere ufite amafaranga menshi cyane. Uyu rero nawe wundi, ariko mbere yuko tumuvuga, turagusaba ukore subscribe na liking, maze ukomeze kwibonera video nziza zifite ubwenge, zikugezaho amakuru meza kandi yizewe. Perezida rero uza ku mwanya wa mbere muri Afurika akaba nta wundi ari Perezida King Mohammed wa 6. Uyu nguyu rero ategeka igihugu cya Morocco, akaba afite ubutunzi cyangwa se akayabo k'amafaranga biliyoni 6 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Aya ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga menshi cyane, uyashyize mu manyarwanda yaba ari amatriyoni n'amabiliyoni menshi utabasha no kubara. So urwo rwa rutonde rw'abantu bakomeye cyangwa se abaperezida bakize cyane kurusha abandi muri Afurika. Turakurarikira gukomeza gukurikirana Tech TV, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.